Cardon, put out anytime to the news Kalangarad Pound Arnica Sam Cardon Pachiklo. In the end time to the news Arnica Sam Prime Time Tamapin, Elisami Donadisha Laki, Nona Jubaita, Birta, Antonbe. Langpay resume so terangpan Kirby United Club atum cherap si drugs abuse when child marriage puthaga awareness cha marketing po. Langpay constituency hawar bahani adarsa school apen kongjugathoi higher secondary school along drugs ki chol apen arta ki jum hegatum pisuken penan ke do puthak cherok cha marketing po. Lason si Langpay resume so terang LRNA amay puson tutok pilapen arisang watum pen mathasi Langpay rang kangarlo loka chalia sumartum phan. Koson pensi ke mesana na thuka pa prang pon thekji mapuma thapon pensi adarsha school apen kongjugat hoy higher secondary school along araki hormu ki chol apen arta ki jum heka tumaphan pedan ki do piso kena tumaphan isi cherok to kame ki padopo ada porphai sukepen porphai ke prachi timan ke adarsha school along si padopo lapen anaro porphai kreni ra chi timpen porphai hinian ke kongjugat hoy higher secondary school along mai padodam si insam jin pen mai pachun pon long lo Labangsa Chirau Tok Mai Long Kachetong Dunake Dr. Boloram Phangchu, Bokolia Police Station OC Pratap Singh Khoya Singh Hansi La Pen Penangan Man Ki Dotum Chetong Du. La Puson Chirau Tok Mai Ki Deng Pon Chek Pot Adarsha School Pen Kongjuka Thoi Higher Secondary School Atum Ahin Pen Satame Kachoro Pipa Jupondo. News Desk reports and E-Time Today News. Ilitum Langpay resume so teran La Pen Kirby Club Chelang si la so as Saibang Deng pon lo jadi itu Langpay long un an mangela hierarchy hormu la pen la arta wepen kacien do la bang semet unton ponangji ko so ajai mek kan si deng pon si klem pon bom lo school anda menon umri bom pen asai deng pon bom lo pen ke bang journey la hai school asai tang de lo pen tum rong gu tume ke than pon ji si ke lam tang hutani than pon lo la si nalitum kami apor mencipin pencurul itu lah Langpay long rehabilitation center lah bangke petrol pump madung do la so por jasemet la awareness tanglang lo pute alang tumhan kiri ka kuru ka son dami klan ko ko pen hadak rehabilitation center long jingki pene mesi mo akenang so pute dak bidam ko kami awar cycle nang ko jasemet lalo school long dam lo pute litung basic communication skills awareness bang donang ji la penako itu career counseling la sonia bang kenang so tipi kusi makadam athe idi tum la hai ka weder joini si penang an rong rup charlie so martum ke program kon dun thek the kachini dun thek the po towar mang husun ingbo chokti asi la hai pen ba jok nang ji pludi tum aprang si lang ferting thur nang ji bala hai asai lang nu pen jok nang ji tum ka charlie bang do nang po la pen Charlie along an pen ke kapa mission ji pasmar pa mission ji panil tum mangge chera pon po la pen aku lahai skills and communication development awareness la pen lahai tamin itum deng pon bek po lang tum chingwai pon pe lang la pen sum pe pon pe lang muthe nil tum mangge lalo osmar tum lahai ka Charlie ponang ji ason ka chini bek atawar chini bek nang ji la bang man than pon bom ji Kirby Film Society Deng Po Chong Mai Pila Pen Krunar ke Bang Deng Kirby Cinema de Mesen Pen Talon Pon. Kirby Film Society Tum Tipatir Pi Pon Sing Deng Po Kirby Film Society Chong Mai Pila Pen Deng Krunar ke Kirby Cinema de Langkung Habe Auditorium Town Hall di Pulang Go Signify Report di Katalon Po. Lason Sing Deng Po KFS Chong Mai Pi Kirby People Hall Tara Lang Solong ki Paman Pon la ke Ram Tang Go Signify Cricket Home Prepria. La Pen Putot Kirby Cinema de la ke Go Signify Report ni Langkung Habe Auditorium Town Hall di Pulang Talon Pon. Halapu research person pen kacetong dun Mr. Mridul Gupta la pen Mrs. Manimala da satum si chetong dun anpar ta halapu Kirby Film Society kong chunbang Mongol Sing Rong Pipen phirang ke thing nu pan je pon ke nilichung wo signify ke thom pen ko rapian ke indeng pho KFS jong me pi Kirby people hol taralang solong paman pon la pen puthot wo signify ke pho la ke Kirby cinema de sitame sarsing teron langkung habe auditorium town hall di pholong paman pon pinila bangso jasemet pet ke la ke Kirby film hate Kirby la marchan ko sonsi anso se ke paphang dun tel pi phe dalong kapache thang pon thek jima khu hai huelam te sitame chingki chingwai pon padukusi ninje pon news desk reports anytime today news Pransi na ulun kadoi reporter reporting YouTube han lapenan pars tame Kirby long sulang dora tumhan tame Kirby Film Society and dan puthot kardon pa jiriglo nilitum asai ang deng la pohelo cricket home cripli lapen crip ho
Krege thom ben kripli labang so sayang deng mangenil tum damit elo halamake ingdeng kho Karbi Film Society a chongmai pi halage tarlang sulong se nil tum tuya jo mate pedabada baji plian ini tum bang thukang wai labang so bang pajul pon elo lapen pini chuo bang ke lake Karbi Film Society ningkan krina kep labang so arta ke chok mate foundation de labang so kita lon pon sayang deng kasi labang so kata lon arni ke nili tum kadok kawe hon sere atum doan chingwai chingsai pe nil tu earphone bangal halo lake Karbi cinema de sini tu earphone lo Karbi Lamarjan arni sini tum Karbi Lamarjan song tum ini la 15 June arni bangke momota nil tum la so men pen sini tum earphone si nil tum pachun pon bompo halo ตอนนี้นะตุ้มบางผู้กังไหวปนลองขอมาพันสิบางผู้กังไหวปน nili komandan bo bangke nang than ek thekhe sitak ke dutang jitu a committee existing la bang so committee pen bangke ban koi ra pho thanil tu mi wai pon lo la pen te bang kre trok bangke house pen si tu mi wai pon lo lage election lo bang thong kepra trok si so se candidate do la bang song bong pen bang kre trok bangke tu mi wai pon lo kedam tang por rural entertainment pen ke paklang pon kan boluti pen jengnok mirbin film na dolo bang Karbi future film las nang tum Karbi Film Society hen pen non oi mi tum panon ke wang ji la future film ka sum se pon jang tum ke matha pon duma te se pon ahok lo lawang so akimatha bangge nil tum kaida ga chisik pon du la pen kasemar pon bom dum handa than pon la pen on kasemar nang ji tum handa than pon asi Karbi film mane Karbi Lamarjan pulutang te il tum kasemar nang ji arondu arona teng pen semar si arona teng pen il tum sarkar long ke pipi kene akagos sil tum en nang ji ma pipi sil tum paklang dam pen il tum certificate en nang ma lahai ka do ko we nc il tum dar Karbi anglong aphan chot chera kaprek pir the adang long ta Karbi Lamarjan ka cepat te labang so do pik hal hai ka cepat te along klam long same il tum paklang dun si Karbi khe Karbi jutang Karbi nimrokom lakang boaluti son thak thak bosubi po son thak thak mirbin film son thak thak il tum along tin sitame pir the adang long il tum Karbi nimrokom jutang jawat alami ki tum cepaklang dun long awar sai bang aphan ilitum kadok awe a production satum rustame bor iponani busini limatha pinal la Karbi cinema de along komat ne panna algi ka te papan dumang tum komat chali chu papan o lala pini Karbi cinema de mate engdeng crane arkep Karbi Lamarjang song la so mahang thek labang so sayang deng ajai mek bangke pini bangke jasmet pet bangke nilitum Karbi film fraternity atum phan an niltum chepang room si ba Karbi Film Society laso keseng cheng hu founder members do an tum phan hang si pini lapen kaprek artist tum phan Karbi anglong ma kaprek artist tum phan tambe niltum hang si pini ladak acting lapen film making koson si film acting nang yima lapen Lamarjan koson Lamarjan si semar nang yima lapen koson si semar nang ima lahai putha kadok awe nilitum aning kanwang laso Karbi Film Society am hangat hek arni son thak thak ini arni le thota nilitum laso abang je than chimum pon lo lapen la nang than nai pa than aphan ge speaker ge nilitum Guwahati pen si hang lo filmmaker lo director lo Mridul Sharma phan Mridul Gupta phan hang pon lo lapen te nilitum NSD National School of Drama Ilumni lapen theater laso personality abang phi Manimala Das aphansi niltum hang bonsi pini kado kowe pen laso Lamarjan kabonda lapen te acting puthak sonsi claim nai ma polam niltum chingwai pon Penny Prime Time News lapan sing ton poni lok to me thak me kardo